Re doaran shalke Lake State shalado sha jikuma SPLA IO dang diok ti cha yiɛn ka gwase dan ti cha yiɛn kuma kirmi yadi chala no ken cha kalun ka ken kwar dang diok te cha yiɛn ka jikuma SPLA IO wa ken yan ka kwiri ka medan ti to ka nasir no wa ken ti jodin jikana to bene me sha Nuer aga nak no shukana gorno bi ka rach ki bi jodin bi kana to ka chukan kuma kirmi yadi chukana no bi kana condemn na mo shuriek chojenong Abia Kamal ka Nuer online TV channel and manduni chang kodnyak to kon ka le dodien banaling very important me de kordan rodan realeka kaliengde ina ona ajo banaling regadan chitok re wicha ka Lake State ka kor gwadedan dordan de jangten ken jangti ken kene tela jukum SPLA IO ka gwatedan kane de to ka jukum SPLA IO medan me chana na nasir chikan barar chicken jodin chicken to re wijin chwal ka Lake State ko jikuma SPLA IO me cha Nuer me cha kan ka re wicha ka nasir na gwade cheke to oktin me chikonen washingman Nuer chikin ke military KSS PDF na gwade chi kore to oktin ko yara du na no me chi kin yadi cheren yal cheka jak karen yal cheka jak na kan Nuer ke chemically ke gan shimi ka gwade dan no sheptekanetin kontin la kware wichin winami ateteka kuma SPLA IO pin dakrin machar no shuken kim yadi jukana condemn kataye dan na kana kaje and when me chikan on no bikan kim yadi bikana condemn kataye chan wana kaje re wichin winami ka Lake State shutogo no ba ka yiɛn acting minister dung information ka Lake State chala do ne cha three senior official ka kuma SPLA IO te cha yiɛn ka gwase da ne chiwo ko kor fen dan wante chiwo wa kana sha galo nyantama ki chi ka brare te jen ka dobe dan e chala ga jen en woken chi ka chwankel kan ware te tere we ka nasir ki chi ka jodin chi kana tup taye dan na kana no re we ka nasir wa chi kan chwankel kana ti konti la kuma SPLA IO me chi ka jodin chi kana tup wen moment chalat kumi kirmi yadit kakan ka jang chala do kan chwa ka yiɛn no chaga yiɛn kan chi kan korodin cha yiɛn duno ne to kon cha lon kan dang de korodin no awa ne to kon cha yiɛn awa two state lawmaker jingona dang dok tigaten no karam ke mla kwer ngani a youth leader kan dang dok tonte konte chi jowe dane cha lele jek kirmi yadi gwade chen werje kan ten kanasar kan te konte chi gak nanaja michi jang cho ga kamandan le rode malat ke jang do dien la jang mo la ja yen ke nanaja ken cha mu ni ka pet dang wan e ko shun kan kel kan de kon la sibiliane pen wan ti tire ti jen cha joru cha goro no bajeling no gwade cha da kama charme cha yen ten ka pay diok chanje dangre bakal ka pay diok no ka ku ko china nyin kan nasir chune de ti chu ko jodien chu kan tup no me na kan wari kwa ke striker yenial no ka ji korche ko me na gwada mo kan nasir chu jangda ti chu kan roje me chu kan tubno me latke kuma shi magwa ka jo ma chalat radio ko jen charo ke ramdal minister William kaje kerjok no chalan wo kan three official ka kuma SPLA IO kan cha ka release no ka koni dangwan te pay kan ji ka pedo ngare ti jen chagalun kan dang de to chala no tram kel mila members of parliament mishala kaman makwe chalun radi mila member of parliament MP chala atira akolde chajalun karadian mishala ustas Mandela machek kan electronic kan content chalun no chala do kan jang dang de ti ka jang de cha yen rewi ke Lake State ka do badan en chun kan kel kan were ka je were content nak rewi kan nasir no chairperson of the SPLA Youth League, the deputy governor and minister remain in detention. Ramkel mla chairperson ka SPLA Youth League wajen mo rete jen karade mla deputy governor and minister wa kana minister wa ngod karete jen kan kana lo ngwade dane sha ka captain kan cha ka kebon ko lo ga jono bi ga jodien bi kana to bray wichin winami ka Lake State cha chu yen kan dia kan these three individual tin chalun waken chala do ba ka monitor mut ngoda kukan kirmi yadit kukan look kim ngoda kukan kam kukan doctor machar kukan support ko me ko gwasame do badana shunkan kel kering machar kaje lokano shunkan kel kering machar tun redien lokaka wayen cha shunkel kering machar a jang na me
No. According to the minister, 2 other senior officials, Deputy Governor Dr. Isaiah Akon Matianka and the Minister of Animal Resources Samuel Guy Magok wangut kan ka custody ngut ka kan investigation kan kana lunyeti bonka ka guni jane tigare ti jen kan ka kon chu manatama do badana yana ka chemen chana ngaja wakan ti ga social media chika statement jikan galat chikan ta da ne chana na ka je kana sirwa chikan lad online men mo charge look me chala da kan ya yere wiji ni mi ka leg state lokaje no dere lar no na kan wore ngum na kan wore jegne wacha goro dere andar jelinki dere ki kwire kan ko la jam mishela da jira madana la gwantar an wena mako kum kirmi yadi ntame wacha chu suspend bani ka position tin contactin wacha bulu ka position ke na contactin dai kuma ka ko kan ichi ga chonkel kan wore do ko laro minno ko da kan moy kalat gwada tigitin ko ne te fight ka kwiko ne te ka tik ka ne te go shi ne rijek de kon jome de kon nin ka tadan en ke to ko je to kon ka jorodin ban lim gwas me bane na me mutuwa ba re wecha ka so Sudan no ki to ka Juba ban jome ban jelinkel one negotiator said a position military threat is stalled to man peace talk latai dan e che korche to go je ke mishi de ni cikin yira ka Juba wace mala dana tere which no ka Juba so mala lat ka tuman peace initiative wace je yar do bidana yere ka je mu no bana je lim gwas me kel and do bidana yer na me je ka je so jo me chalat gwas me no ram me bu contour nen gwas me shiga me wajen Shala Rebecca Joshua Okwashi, a former SPLA chief whip, ka Transitional Legislative Assembly, ka lawmaker, and no. Jen leader, ka Office of the President. Jen a member of the government negotiating team, Nede Conte, Teko, De Maldareben, Lab Tumana Peace Initiative, Toga Latke, Ray Witch, ka Kenya. Jen do budana ni Chatuman Peace Initiative chai kapchonga je. Jen due to military threat from all out effect nuna the United People Alliance. Kane UPA chicken core chicken ngok. No chicken de ni gana kambar. Jen do budana don't look no bikor mo ki bumal bo ni am je Chatuman Peace Initiative. Nanaje medan me sharik ma charge yiɛn and then chicken peace chicken alt la tuman peace initiative latke re weekend arobi chicken kapchong ko kani raina ko charik ma charge yiɛn no need no binala wo ni am ko ring ma charge ram dan tik influence mi dit ko bi malbeben but ken kana gor mi chicken mo okay and tuman peace initiative chai kapchong ko wachi UPA moraika paganda mum wachi kan me chicken ka youth. No. Honorable Rebecca Joshua Kwach, a member of National Parliament, Loma Kachaga Jugono, Kachangaro, Machanga Bangwan Kapaiwangan, Chelaro Nene. During the Nairobi peace talk, the opposition group introduced a new military structure aimed at intensifying the army struggle. Meluko Keke, Canada Contela UPA, Micha. Kadobra kalat keje no me palka tuman peace initiative kejemo nyame ke shige me jenene jeni wo kanide kontila UP charu en mat chikende ni kan mat gwaskel na mo threat ka kume so kuje mo cha gonno take man balat keke no jena I want to say that the all-out group came out with a new structure during the negotiation, and that new structure was military in nature. They called themselves the United People Alliance. The statement they gave us that they were going to intensify the struggle while we were negotiating peace. Chichiga mecharaja no coach ne kontela UPA Ketuman Peace Initiative koken chaguni jano bikan dinikan bikan korol gwaskel wachikan maljikan yar. Jendo bedane Chatuman Peace Initiative charge pelka je chu manatem. So mugi kono nene UPA chirmengai kono en shalka metuman peace initiative be hope ka so Sudan chai be kapchong chirmengai kono ka dobe dani chi kore be togo jam kanasir kapenal but now ko chagu jeno ken chikna gulpel no shikala ben nyal ke another idea ke plan gere ala kano me pal ka maltuman peace initiative ko je ikane wo nene kani wo chi UPA chigende ni ken mat gwaskel ke chiga yuno bika kor bikan ke chiga meme kor ka continue na ko la ne peace we are negotiating peace ka kume so ku mo cha chu pel ko cha ngaje no ken gane go no kor so gu yene demi shikana me medan ngai kone chala do ka pay diok ajendo ala pay diok chin me March 24 ajeni chala do de to man peace initiative de kana continue
but you can continue cha pel ko ci ga jien mission na ro UPA kan ba kan ka kuma kirmi yadi la government and then because we so kirmi yadi la teach mi ta yo ti yo be another information ba kulo ben kaje and then ba mal ba ji kulo continue wal ni ti cha ju gono yala da mal le gale yalu njoke jok lo ku kan tam ku kan la west kala ko no te man mi be so cha wana the Nairobi Peace Initiative, which seek to bring on board opposition faction excluded from the 2018 peace agreement, has been on hold since February 7, marking the third adjournment. Nika gwaze dan me chamal cha tanke run kindan rol badak Kennedy T to the Ketman Peace Initiative la UPA Kennedy kone cha gagrar. By the way, UPA ke de ni chamat United People Alliance military me amad gwazkel kan chalga UPA no. So Ramadan Aquarian a paganda mum chemangai kona and then cha wudu shalka me Cirilo Lanas National Salvation Front chikana look and bikanuka jantima mo chikana na many kire jen pele na cheluna jala togo no take a man biben chua look that is the reality. So kan eto shalka wala group ko ken chicken te gwan malaka me lat 2018 edan la 2018 peace agreement me lat ke kire ken Dr. Machar Chicken. So Michikala no tie palkamal gaje kaniyo can not can Caribbean link go UPA ikani she can UPA chicken menu can the vegan become at Guaskel but Kirmagore a Janaka mad Dak Goli Baram where your Guadadian Golka Baram your Guadadian Gol which you tell lot Golkan they can team team they can go weekend but UPA chicken look sure in your mat chicken they didn't kill you can will at Guaskel. So mi chikana me wa janda an luka so ngom bit kan ga janta ma kan ji UPA me sikan ma yodo katal mlel kan re wichin binami na me mu taping no bana nyoko ka la radian bukon ngwase me what is misunderstanding mi to ka gumbo shirkat no dio jeru walle to gan wala mi sikan mo misunderstanding led to gunfire in gumbo shirkat gwa missionaro altin no ka jowo chalat Major General Liz Wilson, John Deputy Police Spokesperson, Chajome, Chajalat Guasame, Janchik Micho de la Kitch, Nachik Deer, Kamanan Chiro de Laro, which in Gunami, and cook and public, cook and Laro, tell me to walk. Kajo Chalat Guasame, Shigan Yan Magwad Mutual, Major General, Major Liz Wilson, John, Jala Deputy Police Spokesperson, take a Jom Chalat Guasam Bukonaling. National Police Service has clarified a misunderstanding that occurred yesterday in Gumbo Shirkat, Juba, between officer of the Criminal Investigation Department and soldier from Tiger Division. Rola me errol Michitu Okam, the new candidate conda police wiki Juba. Deputy Police Spokesperson Major Liz Wilson Simon told iRadio that the incident was the result of miscommunication. Can CID officer, Jena Jeleke be ni civilian, Kajana Georgia Ngade was presumed suspect when the Tiger Squad mistook the operation for crime in progress, briefly stopped the CID vehicles. Wakane the T can CID officer, Waju Karamu, Michidurshi Lare, which in Vinami. So dio jaram criminal michirek chelat then you can go jano they can capture kata dan gikeneje but can door can we go akajo dan lat keje can wa gwada much misunderstanding to create between them so misunderstanding mo chwana ko dong bikaram dan en ke nedi kontila police officer dio je bikana dwech ke bikana kef ko gwada ni chike togoje wan wena mo chore mo chotwok kata dan chikor mo chotwoje ka jorani kanalat ne many a clarification ke misunderstanding mi to September 4 rewike Juba kai prison resident area charadun wo charam kelam gwada mo chayo nak kacha motor chajanang gwadi dana shirek motor waktin ramdana kwala joj wajen rami mamela chorki ram shirek chajalat gwad joka jene kontila officer ki police officer chateram kelgaji Tiger Division and jigan nganyo ram modio je chor ramadan and juran katerbil dio je then chirege to gwadamo chwa chu yot. That was the misunderstanding who can clarify here. So jen ndana gore de nyoga yekel an ban nyoje keller dien chay puru jeno biya channel biya nyoni ko ken biya te kamal babay.